Oi di mano le jawi takakanyang bagu balo di tengah munggu di malo hati kini. Jumaat kada pembasa mo kesimpulan sembah kepada ang kulit tu video ni rajo. Dia bukan lambo sama menyembah yongku melainkan kapai bertanjung ke pulang kepada itu. Sembah sujud di sini puas sabar bungkar pewe naracu nuri main daun enggak basibak di basisih bukan bainggo jua patih. Dari ujung lepeh ke pangkarai tapi lalu ke tengah ke tempat embo mantakan sembah. Ku nak tangkek tersusun jari nak tembau terbilang tua hendak teratuk terbilang gala keganti paratuk pembilang gala kerilan saja kapamanuhi. Sembah kepada nenek mamak nang gadang masa batuah nang berpucuk sebenar bulik nang baurek samana tunggang dan jong tinggi dan mbak gadang sandi andiko dalam kampung tampuk je tangkai nagari. Sampai kepada Imam Khatib bila Maulana jo tuanku, tahu jo halal dengan alam 100 sah dengan bata. Hulu balang jo ampang limo jo manti pegawai adat parik dalam pagaran kokoh cadiak jo pandai naris bijaksana. Tahu jo angin nambah siru, tahu jo mbak nambah sabuang 100 dahan nang kamaimpuk ataupun dan tiang nang kamanjucuak. Bulan nasangkap 30 balon berkilik, ala bakalan terkilik ikan dalam air ikan terkilik jalo tibo lah tentu jantan batinonyo. Sampai kepada orang budo-budo nan capek kaki ringan tangan capek kaki tidak penarung ringan tangan tidak pemecah aso tarangsang dua sudah hatinya suci berbuko janiah tahu je malu dengan sopan seratu rasu je pariso. Sampai kepada bulu kandung limpapeh rumah nang gadang sumarak dalam kampung hiasan dalam negari. Dia tengin nak berasa hujan nama pun kata nama pangkaan akan menjadi pangkat kata yang bawa kini ko. Ko ado kay kiro bakanda perhatian kenyek tanasa Allah ko boleh banal sabui kada pembiar bersama sekian sipai menjepui kada penengkuah. Yang membilang daripada su mengaji daripada wali. Kata dua nama sabui satu kata sepanjang sarak, kedua kata sepanjang adai. Di kata sepanjang sarak ialah pusako nama nanti, di kata sepanjang adai di Siriah nama Jakiuk di Pinang Allah kata ialah dilatih malah terkambang di Sorong di pusako. Batiup angin dari udara bersabung ombak di lautan badai memecah aluria. Batiup angin dari ulu telayang kapal di lautan asok belingkar dari bawah amat bicara jurumudi sasak batengganang kodohnya ilang muaka si juragan. Kata sebuah nanamu minta serta maaf dipungkan kepada aku nenek mama serta beliau nentu tua dan duduk pelingkar di rumah tangga nangko. Lagi bersalam bajawetan tandu alamat putih hati. Silaturahimlah kita hubungkan mengucap syukur malah kita alek duduk di tengah rumah ikut dipanggil Allah datang dan disaru Allah tibolah duduk di rumah tangga nangko. Jawab pepatah Sultan Isabel Masur sangat kepada sapia belahan tanah harap joko tertuli dia darah mengkutu turun saudara. Kakambang payung keemasan kiriman anak Raja Mesir batunggak bacatur amir sejati itulah payung kebasaran. Limbah daripada itu gabak di ulu candau ke hujan cewang di langit candau ke panik kilik baliwang alah ke kaki kilik jamin alah ke muka. Alah kalaluannya dek kerana lah sejanang manatiang kok nasi nalah kalata ia minta semua dimakan seratus jo ia minta diminum seratus jo pinun kawannya. Minta diperenai pada oleh masa mau kok kandak berlaku pinta abari asiknya sambah kepada Gusti Rajo. Menyambah hujulah dan juang tinggi jambak nanyo gadang dati hangin berasa hujan aku ni atau pangka. Pulang jadi pangka ada kato dan kusan di Rajo Cakoto. Kalau semua kadikaduran kadipatah nagari kadiunyi ada kadipakai Rajo je pengunduh Allah berdiri dalam nagari. Cupak datang tetaga ragian datang memakai cupak datang mengisi ragian datang memakai. Kato dua nombor sabit satu kato jalan karena Allah kedua kato jalan kerana dunia. Di kato jalan karena Allah main melepaskan hijab dengan kabul mendirikan syahadah dan balimu. Di kato jalan kerana dunia janjang sawah pandar makan ambil perak kain je baju. Rumah gadang batatah batuturan lumbung beperang asu-asu barang sebuang tu judi sandu guru jamu terkambang jelas semando menyemando masuk kampung keluar foto dari suku lain kepada suku lain karena Allah jelah nan berpakai. Dalam adat beradat puluh adat di lembaga orang barun yang aduk adang bertemu muko alas sampai bertemu muko. Kok kato
Kok bajalan Allah betulan, kok bawa kato Allah bayo lah diukur di pajoko kalah se timba balia. Kata dibari buku panjang dibari berueh, kato dibari bazai bana dibari basipai. Telah kaliung limbago Allah kelingkong di pesako duduk indak kebakisa tagak indak kaukan yang di hari sehari nangko. Kayu ditakut dirabahkan janji dikarang ditapati ditakut hari dibuang janji Allah berasul tibu bilang Allah berasul sampai. Anau di kepala koto sebalah hendak ke lantai lebih nyota dan sasa. Sehari janji angku latibo membawa adat dan pakai disuruh nenek dengan mama. Pihak di badan diri angku pai angku kerana suruh hanti angku kerana tagah ialah tersuruh pulau angku dan angku datuk dijo di rajo dan dimudik kepada angku datuk bonsu dan disiko memangga memasak memanggil tabau. Ditutup cara nampan nu berisi sirah di pinangnya ialah menepati kata beliau nan dahulu. Apalah jenisnya kata beliau nan dahulu. Kok sembayang diberi bawa katu, kok janji diberi bawa ketiko. Kini kok sembayang lah tiba dewa katunya, kok janji lah tiba di ketikonya. Ialah menyepik semara pulai serta anak pakal setunya, anak budonya serta jenis gadang, serta beliau kerapatan nang kemantakan. Anak itiak, anak anso, anak anggang dia teba luka, kok kacir tentu diberi ibu bapa namo, namo kok gadang tentu diberi mamak bagala. Ialah nambagala rajo basari nan kangku japit korong jo kampung dinaikkan ke rumah tangga ke rumah si perempuan. Ya dari sedikit ni ada lok ketika bayi kini ko pihak ikangku suruh natang ko kandak lir balaku pinta lir so kabari. Sebelum kandak balaku pinta kabari dia kerana angku ni mamak serta beliau nan tutuo kini ko duduk belingkar di rumah tangga nangko kini ko kana ke tengah nangko. Sepanjang banana ke tengah dan ku kato banana bersatu dalam pasana bertampu ke danga alah berbunyi di pandang laran carupo. Batul kini sebelum kato mojok gaya musambui ke kano beliau dirapik juga nak duduk belingkar di rumah tangga nangko. Nama sinta jelah kato jumpa kai bertari kato jo bayo nan cari buah jo barinya menanti jo kesandurajo seperti tahli kolam adai.